Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habereye igitero ku kibuga cy'indege i Kisangani. Ni igitero cyakangaranyije leta ya Kongo yose. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwakangaranyijwe rero n'iki gitero gitunguranye cyagabwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bangoka kiri Kisangani mu ntara ya Chopo, ifata icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo ingendo zihakorerwa. Nyuma rero y'uko habaye iki gitero hahise hafatwa iki cyemezo. Iki gitero kibaye icya gatatu kigabwe kuri iki kibuga cy'indege kuva umwaka wa 2026 watangira. Inshuro ebyiri ziheruka ihuriro AFCM 23 ryatangaje ko ryo ryabigabye rikoresheje drones. Leta ya Kongo isobanura ko ingabo zayo zazihanuye zitarigira ibyo zangiza, zahise zihananura byihuse mu masaha ya saa 12 y'umugoroba mu ijoro ryakeye ryo ku itariki 24 Gicurasi 2026. Abanyamakuru bo muri RDC batangaje ko kuri iki kibuga cy'indege humvikanye iturika rikomeye. Byakekwaga ko hari igisasu cyaguye ku gice gikoreshwa n'abasirikare bazobereye mu gukoresha drones. Abatuye muri Kisangani batangaje ko guhera kuri uwo mugoroba kugeza mu gicuku cyo kuri uyu wa mbere ku itariki 25 z'Igicurasi bumvise ibintu biturika kuri iki kibuga cy'indege inshuro 8 zose, ku buryo kubona ibitotsi bitari kubashobokera. Kuva iturika rya mbere ryumvikana, ikibuga cy'indege cya Bangoka cyagaragaragaho abasirikare benshi. Abasivili basabwe kujya kure y'iki kibuga mu rwego rwo kugira ngo hatagira utakaza ubuzima cyangwa se ngo ahakomerekere. Leta ya RDC ntiyatangaje abo ikeka ko bagavye iki gitero cyangwa ngo itange amakuru ku byangiritse, ariko abanyamakuru bazwiho gukwirakwiza icengezamatwara ryayo bavuga ko ari drone zoherejweyo kandi ngo zahanuwe zitari zagira ibyo zangiza. Ibi bitandukanye nuko byagenze mu bitero biheruka. Amafoto y'ibyangirikiye mu gitero cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani yagiye ahabona amenyekana. Mu byangiritse hagaragaramo ikamyo bigaragara ko ifite ibyuma bimeze nka radari n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Igitero cyagabwe ku kibuga cya Bangoka cyakurikiye ibindi bya drone byagabwe mu bice bigenzurwa na AFCM 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gitondo cyo kuwa 24 Gicurasi muri centre ya Rubaya no muri Rumangabo, ku nyubako y'abarinda pariki y'igihugu ya Virunga. Umuvugizi wa AFCM 23 Lawrence Kanyuka we yatangaje ko ibi bitero byagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo kandi ko byatwaye ubuzima bw'abasivili benshi, cyane cyane muri Rubaya. Inzu z'abaturage zasenyutse kugeza ku isaha ya saa 5 z'igitondo cyo kuri uyu wa 25 Gicurasi. Ikibuga cy'indege cya Bangoka cyari gifunze. Rero nuko nguko muri Kongo hahagaze kugeza kuri uyu munsi ku kibuga cy'indege hariya cya Bangoka. Kigiye gifite ibice byihariye abasirikare bagenda bakoreshaho drone, ndetse mwumvise ko iyi kamyo yari ku kibuga cy'indege cya Bangoka nayo yangijwe, ifite ibice bimwe na bimwe by'ikoranabuhanga yangijwe rwose.
ku kinyamakuru cya Radio TV 10 naho bagiye bavuga ku by'iyi mpanuka cyangwa se ku by'iki gitero, by'iki gitero cyabaye hano muri Kisangani. Niho bagiye bavuga ko havugwa umwuka w'ubwoba ndetse n'urujijo nyuma y'iki gitero cyageragejwe kuba cyagabwa ahangaha ku kibuga cy'indege cy'i Kisangani, aho rero abanditswe bavuga ko ngo igitero cy'indege zitagira abapilote geragejwe ku kibuga cy'indege cya Bangoka i Kisangani mu ntara ya Chopo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha iki gitero ngo cyasize umwuka w'ubwoba ndetse n'urujijo kuko hatigeze hamenyekana abakigabye. Ngo iki gitero cyageragejwe kuri iki cyumweru, ubwo n'ejo ku itariki 24 Gicurasi 2026, aho rero ingo drone ebyiri za gisirikare zagerageje gushwanyaguza ibikoresho rero by'ikibuga cy'indege byifashishwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Amakuru rero agenda avuga ko indege zari zigabye iki gitero kuri iki kibuga cy'indege zagaragaye zerekeza kuri kiriya kibuga cy'indege, ariko zikaza kuburizwamo na FARDC. Kugeza rero ubu ntiharasobanuka iby'iki gitero, mu gihe hasigaye icyoba cyinshi cyane ko igihe icyo ari cyo cyose n'ubundi iki kibuga cy'indege cyakwibasirwa. Umunyamakuru Steve Wembi ukurikiranira hafi ibyo muri leta ya Kongo aravuga ko kugeza ubu ihuriro AFC M23 ritaragira icyo rivuga kuri iki gitero cyari kigamije gushwanyaguza drone za FARDC ikoresha muri ibi bitero. Iki gisirikare cya leta kigaba ibitero ku barwanyi biri huriro no mu bice biri aha hantu ndetse no mu bice kigenda kigenzura. Ubwo rero kiriya gitero cyagabwaga kuri iki kibuga cy'indege cya Bangoka, hari abagenzi benshi ndetse n'abaherekeje n'abagenda baherekeza, kimwe n'abakozi bo kuri iki kibuga bahise bahabwa umuburo w'ibyari bibaye. Ibi rero byatumye abantu benshi bari mu nyubako zo kuri iki kibuga cy'indege bahungishwa vuba na bwangu, bavanwa kuri iki kibuga bahita berekezwa mu mujyi wo hagati ku bw'impamvu z'umutekano. Ibintu byateye umwuka mwinshi cyane w'ubwoba. Ibi kandi byateye ihungabana bya zimwe mu ngendo z'indege, aho nk'urugendo rw'indege ya kompanyi y'igihugu yari guturuka i Kinshasa, urugendo rwayo rwasubitswe mu minota ya nyuma. Umujenerali wo muri Wazalendo byavugwaga ko yishwe na AFC M23 yagaragaye ari muzima yishongora. Obedi Ngabo Patrick avuga ko ari generali mu mutwe wa Wazalendo ukorana na FARDC. We yagaragaye avuga ko atarapfa nk'uko byatangajwe na bamwe mu bayobozi bo muri AFC M23, avuga ko akiri muzima adashobora gupfa atarasohoza ubutumwa. Ni nyuma y'uko ku wa gatandatu w'icyumweru twasoje hagiye hanze amakuru yavugaga ko uyu generali Obedi Ngabo Patrick yishwe n'ibitero bya AFC M23. Manzi Wili, guverineri wungirije wa Kivu ya ruguru, we mu ubuyobozi bwashyizweho na AFC M23 ku wa gatandatu, yari yavuze ko uyu munsi isi ni nziza cyane. Yari yavuze ko ngo uyu munsi isi ni nziza cyane ngo idafite abitwa General Obedi asanze ngisi ni nziza ngo idafite abitwa General Obedi asanze Ruhinda, Mudacumura, Cirimwami ndetse n'abandi. Ibi nivyo rero yagiye atangaza uyu muguverineri. Amakuru y'urupfu rwa General Obedi kandi yari yanagarutsweho n'umunyamakuru Steve Wembi ukurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
uyu munyamakuru we yavugaga ko we avuga ko amakuru atandukanye yemeza ko General Obed Ngabo, umwe mu bagize ihuriro riharanira demokarasi CRD, yishwe kuwa gatanu ubwo yari mu mirwano. Mu butumwa bwe, Steve Wemby yari yagize ati amakuru aturuka mu nzego zitandukanye z'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa aravuga ko General Obed Ngabo, umwe mu bagize itsinda ry'abaharanira demokarasi CRD, yishwe ku wa gatanu mu mirwano. Ariko uyu we rwose General Obed Ngabo Patrick we mu butumwa bw'amashusho bwagiye hanze kuri iki cyumweru yanyomoje amakuru y'urupfu rwe avuga ko akiri muzima ari mutaraga. Muri aya mashusho rero y'iminota irenga 4 hariho agira ati ntabwo ndapfa, sinapfa gutyo, ntabwo ndarangiza intambara. Akomeza agira ati abavuga ngo narapfuye barabeshya, mpanganye na AFC M23 iteza ibibazo Kongo, kandi ko igihe nikigera nzapfa kuko ntawe uzaba ku isi nk'ishyamba. Ni mu gihe rero imirwano ikomeje gufata indi ntera hafi ya Rubaya, hasanzwe hari ibirombe by'amabuye y'agaciro, aho uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje kurwana inkundura rushaka kwisubiza ibi bice, mu gihe abarwanyi b'ihuriro AFC M23 nabo barubereye ibamba. Iyi ni EYODEM TV Rwanda. Niba utarakanda subscribe uyikande kugira ngo tujye tubana kenshi kandi buri munsi.